77 kilogram welterweight Pojas je na FNC stolu. world title. This bout will be contested over 3 5-minute rounds. Your referee in charge when the action gets underway, Mr. Alexander Zolic. Fighters to the center, please, for your final instructions. Fighters know the rules. Listen to my command all the time. When I said stop, you stop. Touch gloves, go to your corners. Sve nam je spremno za sunaslovnu borbu večeri, ovo su nam i brojke. Sa malo manje kila. Krećemo. 5 rundi po 5 minuta. Navijanje iz Poljske. Odličan lakat, sad je u... Cavalcanti je sebe nazvao terorom iz Brazila. Dobro je ovdje pogodio Krasku, ide ovdje. Ide. Čvrsto Cavalcanti. Baš je krenuo jako Cavalcanti. Mislim da je ovdje možda malo Kraska i uzdrman. Primio je ozbiljne udarce. Da, malo kao da je uzdrman Kraska sada, ali tako nešto sa očima treperi stalno, ko da nije tu. Otvorio je Cavalcanti, kako ovdje radi Cavalcanti. Da, odlično je počeo, otvorio je meč odlično. Ali vidit ćemo, ako Kraska ovo preživi, onda stvari postaju zanimljive. Izbacao je puno udaraca ovdje Cavalcanti. Pogodio puno udaraca i već je razvalio lagano Krasku. Prolaze ovdje čisti udarci. Resetiran je Kraska u nekoliko trenutaka u prvoj rundi. Nije mogao poželjeti bolje otvaranje Cavalcanti. Ima i force za naprijed, odmah čim pogađa toliko. Ne može Kraska rušiti, ne uspijeva već ko zna koji put ovdje dobro ruši Cavalcanti. Pokušava laktom, nije prošlo. Sve je to blizu. Ne znam je li razbijen, je li puknuo ovdje nos Kraski. To ne možemo znati još sad dok nije sa strane. Sad prima ozbiljne udarce, prima Kraska, ali i dalje stoji na nogama. Lijepo boksa. Sad je ozbiljne udarce primio. Ovo je uzdrman Kraska. Sad je ozbiljne udarce primio. Kako je krenuo Cavalcanti ovu borbu. Ne može rušiti Kraska. Ne može, da, odbija ga, stalno ga Cavalcanti odbija. Kako su ovo udarci Cavalcantija. Ako ovo preživi Kraska, sad su malo pali udarci Cavalcantija isto, tako da to je dobro što se tiče prvaka. I uspio ga je baciti. Uspio je Kraska rušiti. Minuta i 40. Rundu teško da će uzeti. Po meni, što se tiče Kraske, je bitno da preživi ovu rundu, a ne da je uzme. Upravo tako. Opasan je Cavalcanti u bilo kojoj situaciji. Cijelo vrijeme lete te ruke. Ali moramo vidjeti kako se Cavalcanti nosi sa udarcima i sa lošom situacijom. Kraska se nosi odlično. Kraska je preživio čuda. Jedino što nije poletilo prema Kraski je ona stolica od Cavalcantija. Teško ovdje živi
Kraska Teško živi Kraska, tako je. gotovo Sada ga je samo sreća spasila od ovih udaraca. sreća i nepreciznost od Cavalcantija u ovim trenucima. Ovo je preživljavanje. I jedan i drugi sad već počinju preživljavati, to je to. Ali kako se bori šampion. Uživa Cavalcanti u ovome. Uspije malo i nasmijeti publiku, ali vjerujem da ni sam nije... Prvu rundu je uzeo Cavalcanti 100%. Da je sam iznenađen koliko je dobro odradio prvu rundu. Na početku pogodi dobre udarce da smiriš tu borbu, da to ode na tvoju stranu. Vidimo tu u tim razmjerama je baš pogodio. Koliko može Kamil Kraska i koliko se ispucao Igor Cavalcanti. Koliko se ispucao, ovo je toliko i primio i Doslovno je sve pogađa. Da. Ali ide Cavalcanti dalje. Sad ćemo vidjeti kom... Malo mi teže diše Cavalcanti, ja mislim. Malo su otvorena usta, ali ide dalje ide naprijed. Malo je veći fizički ovako. Cavalcanti od njega, pa se vjerovatno i više troši. Ali evo idemo dalje, borba je krenula. Prvu rundu je jedan i drugi preživio. Opet teški trenuci za Krasku. Puno prima udaraca Kraska, a povezuje ih, fino ih Igor povezuje. 1, 2, 3, 4 udarca baci i ode za Kraskom da bi ga pogodio. Što je jako dobro. Dugačke ruke ima Cavalcanti. Baš lijepo radi dugačke udarce. Ali ne predaje se Kraska. Pukle su mu ispod ova dva oka. Doslovno ga s jednim okom gleda Kraska. Ali moram priznat kakav je borac Kraska. Je. Teško Kraska prolazi s tim pokušajima rušenja gotovo nikako. Da, svaki pokušaj njegov rušenja primi par udaraca, a to je nakon nekog vremena nanijelo štetu. I sad je... Ali vidjet ćemo sada malo i kako se Cavalcanti snalazi kada prođe određeno vrijeme. Kakva mu je forma. Odlično pogađa Cavalcanti preko ruke. Kreće se iskusno Cavalcanti, stalno ne daje mu leđa da ne dovede se u opasnu situaciju neku. I gađa s tim direktima i gađa. A Kamil je jako puno udaraca primio. Tih direkata, dalekih direkata, što su zapravo najteži udarci. Da, punom snagom oni završavaju svoj konačni točak. I primio sad dvije desne u glavu. A šta sve može proživiti ovaj Kraska i još je okrenuo. Još ga. Bravo Kraska. I bravo Cavalcanti. Ovo je zasad borba po vrhuncu večeri. Fight of the night do sada, ljudi. Bio je i Račić je odlično odradio meč. Sjajan kard večeras. Ali moram reći da sam apsolutno impresioniran Kamilom Kraskom, uz dužno poštovanje Cavalcantiju. Evo ga, sad. Šta je ovo? Uhvatio. Je li otišao? Je li ovo dovoljno duboko?
Aha, ali ima iskustva, Ima, stišće Kraska, Ali ne stišće može. Kraska, stišće Kraska. A ne možeš to izdržati kad se nakon nekog vremena stisne Stišće to. Kraska, stišće Kraska. Je li moguće? Tapkaće! Bravo, Kamil! Ajme, šta je ovo? Kakav meč, ljudi moji! Šta je ovo bilo? Kakav meč Kamila Kraske i uspio se vratiti. Ovo je večer povrataka Kraske. Kakav šampion! Kakav šampion? To je šampion, to su odlike pravog šampiona. Zaključao je to Kraska i nije bilo tu nikakve šanse da ga itko odvoji od Cavalcantija. To mu je valjda bila posljednja šansa. Posljednja šansa, da. Tako koliko je primio udaraca i svega, to je izgledalo tako. Ali očito da griješimo unutra, dečki kad dođu to se sve osjeti. Šta ti možeš neke stvari proživiti koje nisu baš normalne za proživiti što bi... Side comes in round number 2 at 4 Evo sada minutes da me neko completed sada of the uključi round. i da mi Your winner kaže by way of ko je pobjedio. Triangle Joe. And he's still the FNC welterweight world Bravo, champion, Kamil. Kamil Kraska! A ima i stvar prejako.